Rejehula muda mafuma azali noana jeli wa parsi wa sitawabakiwa Mwenyezi Mungu ajali mparisiwa na mnaangalia ndo hamwe video yenu Mwenyezi Mungu ajali mparisiwa mrejeziwa azalienda mtimizini mjuhe mtawe mje mivuvuni mjehula mjela mje mdufuta hamala merda mtongese wandu zatu walihunu pia wangamiziwa shahuka na harileo mdu wa responsable wa gouvernement en exil anisadiri mdu kao katujo usiku wa joparo mdo hao faridi kutujo usiku joparo nda ngoroni kutujua kutina dati kunoko paro subuti wende hivyo hasibabu le diktaturi lokomori halafu wao watawalewo wakabidi wajuhe walona zombo wajua ufuma wandu wafundisha ufuma wafundisha usisa wafundisha uheza escadron tujua dabu wao pia wakabidi wajuhe wafanye ja Burkina Faso wao wafanye ja zintindo za Afrika za juhaza za jisuleve wasovensi ya hatu inda hata ilo vonsi watu uzifanya watu na gran fahardini alo abutasino bomsano bo jona tongo wadeya hata ano ili wala mwesha wala tukabalangu wadeyo kabalangu wayengo shaula utuanza kanari impulse ronekana wala wandu kongwa jonda hata waone haya warisikinia watu urisikinia halafu jodo fanya letra bakana hari warengo hari wa accord wa azili ba korje ko marungo do tortirelwa farningo jo 40 juzi wenza shunga wao watawa mivo la petit marché njaka ujuza jirisha buna one police ni social media tufanya mna live la tabakani mbusira muri na kondani ngujuko mbende vasani wa oramaso arme mabisi wabe wasimodoza shunga wao ngujuko mbema wandu manamshe ya parsa male bisi la sitalisi unusendeni ya tema na hele koli ya parsa male bisi na mna bebe ya rengo atanganya ni mwana atama vyende sai faridi ngujuka na nduko tujujewa ngotungufanya opération embouche la réunion de jamaore on doit tout wafanya hata comparison immédiate kabati parce que hani usiku ngabo volio da maore kabati volio da ngazija shanga bo volio da maore donc on doit tout automatiquement harmaze avion il atawasili watu harmaze mail oskiyo uyo ngoto junranzuani halafu fadi ngojo konza shunga wao wajawaka waja ngo ajali huwa wade watu bona walona maladie incurable hawa walona maladie kao wajoka banu 10 ans nabo hakumori ngojo kana 5 ans wajango wajali onro pe ngo pia ngo be ha fardin tujo ho tampo uliyo yuha male jula hollo kinga ona ma police shawnu sendeni riva zama police hata ngo dunga de hemindu ngo arme gono ngotongori mela sison tipi hani mradora wanza bana ngutu so control ya kadandite nabo ikai kalmeha halafu fali disiko jana kana wandu milio bakana wanikwa nabahindi statut ya réfugié Mwenyezi Mungu ajali wa parsi wa sitawabakiwa Mwenyezi Mungu ajali mparisiwa na mnaangalia ndo hamwe video yenu Mwenyezi Mungu ajali mparisiwa mrejeziwa azalienda mtimizini Mwenyezi Mungu ajali nyuma baki msutene wa regime hiyo azalino na wamtimizini wamtojo paro na haya wamtojo paro sikinia mimi titoshi habo farili hasibabu de maeva sani parce que wawandu wafanya o traverser wafao enusu wavuka wabiho banu wajua ta hedzi hero hospitali uombe okana wewe ngojwa usaza ukontinue treatment maori uhamba nsuhenda ngabomba kana wewe ngaona mahamile ho mirarban sahaba hanu wode basi sikarna hunda manu ruhulaze shasi singadodo hujara uswanye wasangwa la munziani wanashingwa mitsiwa wezaya nabo bala wana wajundura na wasaya wanao mingwa violewa ngwa biziwa ngwarengwa unaduzao hata wafalanti wariwonza bana mparesa nkenzi onduko hata shizungu kwa tushijua onduko hata martaba ya hunu kwa tuyajua kwa tujua limbadongo heshimanga no wata wabaki bano wamukano amtawoni baki wanitambi hata dahari
Nga mwanamke mzwani wazana wane suwa mama de 4 hata ba hanga sijima hafukare hata ba katina umuri katina maisha katina hata serikali wa harumu regularize parce que wajaona hiva sana ya jazai hende maore makana wengine wanawara rukanashari mzalisi hajalarini wajamba no nukatwara rungo wane wana wa wazalwa tiparo ni mwana matsu muikonina fumbuni loga tijiga ambletij tidesuru watoto wa ntotawa ils étaient 4 ils venaient de naître ntotawa sabantsina ushinda njashira na support non est détresse wana ni mwana mshewo ntotawa samba j'avoue que ganjokipe na maeva 107 mais ngabo situation kao et que tu no kana imagine na ntira ushida mutawa mwambano je peux pas ngoja ile ngabo kupia washilikao alhamdulillah Mwenyezi Mungu anawajaza heri ngwa accompagno ma de 4 kati expulsable no kati regulariza halafu mala maele msana no botasi no bomasihu haringwa juhunu wajamba kananga bafanya formation ili mfundishe udafi ile bavu ili mfundishe udafi yensi mtoto kanti mwasoma maraje hula muda mafuma azali no wana shamjuhe mtawe mje mivuvuni mje hula mje mdufuta hamala merda mtongese wandu zatu wale hunu pia wangamiziwa wangamie mdu ajahunu hadziro mdu ajahunu na kanseri yale na juste papier akazo evasani ya sona resepisa tuna sejuru yafanya ushimio hao yafanya dialyse donc ils pathologie lourde maradi madika ukasina kwa ujusku juka ubona mkaja la ondoa pia waringo warejeziwa halafu faridudu juhaba kanada ne gouvernement ya hawari ngamsutene onze shonga madao donc ma police là on tipia watawa wajahunu wajah demander asile vous allez tous être comme ça vous allez pardonner ngamdo pardonner on la hao tant que ngwa kwa tufanya nongo warisove kwa tufanya nongo wasove enti kwa tusutene warizira wa moroni leo ikabidi kwa jo wasikini ambakana wala rawla ambakana tijara na jemu malire kende mana ambakana hafujana roasa ya ima militaire kwa tuna mba imana bana saidi ma infirmier ne ma docteur wanuri rengensi hatu sizo ngarjo façon tipia shango jodo ma bo faya ar ministre de l'intérieur ici tu attends au parado voilà ba ko la moro no za ministre de l'intérieur et ministre de l'intérieur de moroni kati moroni na mje bo fardiru hata mpo uje jana sisiziwa ni mwanamshiba numbajini ya juu habange na mwananya mjomba je sais pas où l'hôpital ya Saint-Pierre utujwa urungwa A ou B tifanya enquête yangu jana tundukana bala hasa hatulo hama centre de santé centre de zila maison d'accueil woti mrurongo shi faranza utselo atanongo katola da ula ya bana mungu wangi l'hôpital nabo kati l'hôpital wao ndo na besoin wazungulie hunu hamna siwaoi wao ndo na besoin rijenkete nao wao ndo na besoin de rambie monsieur le préfet kana kuhozwa si wandu buka onunduka kwanaka ubona no almauti ketu hisa no ketu bakinchashi wa regularizwa na damwano hata siku Mwenyezi Mungu ajua watamani olihota wa tanteze bahari watawasiliman shatu andwa pa chanvio wajamba wajua sema honor define waje watawa hariri wasutene bufari yonezi ngona kwa jana handevan je suis très en colère donc depuis ce matin na bakam joka hujani nifanye live tifanye maximum ilini ni diminuer mbabi tension sinon africalement mjua kana quand je parle ça peut partir en cacahuète donc je vais essayer de pas rester trop longtemps. Nima benika na mkane gouvernement ni hom do fanya zi video ne ze discours ne ma photo murirema muronisa murimenase mufanya zumanzao sha soutenir l'insoutenable non kajarma amerika na mtao no zaidi na mcorriger postio na mfanye démenti na mfanye tout ce que vous voulez sinon wallahi que jomraten wallahi bu fardini que jomraten
harimo gouvernement hanu ekenga msutone wa mabula mwanze bahari watawaja hunu no nsina humrateni hata nsina humrateni izabaki za tragédie ndo jina kindi pas son nom ya hambale au centre Imam Shafi ni shaheri gato do mambiani ze avance za hazo izintuzi jawizo shamiti kwa jawani ndio njibu faridi mwambukana nsi d'accord ne poste ya ushia hile gouvernement ya serikali ya ndabu ya hiyo kemba na gouvernement na jur dungane risi moroni rawane ile ya borone ujogani mimi nganjo huja parce que de toute façon nisimna jale sikunjoka ufa nifie funguni au nifie kumori chance fie ho duke kinga boandu wabakisha namba hindo amaze siriza hao walo perisi kumrenda hafe majerisi ndikamba neze post neze publicité mensongère neze meetings ntujahendis to rede savano ça fait déjà ntuja ça fait mahaminga kati zona de se passer lukuri là rishindia faut reconnaître que rishindwa donc à un moment donné apprenons à nous taire et à laisser les autres avancer